الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuwasamban salam dukudji katukbar ko si Allah subhanahu wa ta'ala ini magpapanjari sa ike patut pagdagipunan mahasuksi mahatinggi. Demikian salawat duk salam si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi taraku Allah subhanahu wa ta'ala kaya tabalik-balik tabi ini magpasampay si umat huling zaman si umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala demikian hininang ini paduman agama pasababan pagkasik ke surga bangi tuenwe ketahinang. Manjari kwegero ko kaurong maudo ini baya sadya kung continue ini in part 4 pasalan kung sin pagsarang sukulin. Baka sa ito bitabitsara, yan na binahagi, may kaulamaan pagsarang sukulin atau si waktu pinatudyo no ang bankaw o kyo nunay sin pagsarang sukul at telo pain naginisan atau akan telo bahagian. Ikaysa bahagi, yan ay pagsarang sukul no si Allah subhanahu wa ta'ala si kemon ni'mat sa pangurong wek na si tao sila niya makalamod manusia asal pure na tedamban iye. Kaya ni may tasabot ni'amat pente sinusangin atau akan ni'amat sin riziki atau akan ni'amat sin ilmu sa pangurong wek na si dambuha parambua bantite. Demikian si waktu patu bahagian ikadua si waktu kaya patujunin pagsarang sukul nun si manusia pagkahino yan ay makaurong paidda atau akan makaurong si kao tatabangan si ina-ina ni parkala lune kaya parkala pagdunyano atau akan parkala pag-akhirat no atau akan makaurong pa-eseb yan pa sababan makabentel makatudyo makasahaya pakaiduan no pagduman pente si pagdunyano labi-labitin si pag-ibadat. Bahagian ni katelo yan pa inme kaulamaanin pagsarang sukulte yan si kemon hinay pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala magkidma si kite. Pain may kaulamaanin penne bahagian ikateluin penne kun syakiran lil hayawanat panyaunin pamaranan nun amban melangkuman atau akan amban melikusan yun magsarang sukul pente si hinay pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala si tao. Manjari tuin masalahin kalau magproblema pe kite kuingge kapapatudyunin pagsarang sukul nun si hinayp dana akal ne atau akan gay tapinigne yene ito en pagsarang sukulin mahapin dok malaatin atau akan gay makasambong sikaw si waktu kya pense pag magsarang sukul. Manjari pito ko kitap may kabisara kabtangan sin may kaulaman bang ine maksud de pagsarang sukul sin dambuha manusia si hinay pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala ine makhidma si yelo si ginisan ni pento hinay pang may lay ko si kita kay may kabewmiyaan atau akan kay may sapimiyaan bang di mataw maganuhin. Kaya may kaulamanin pende si may kakitab-kitaban de al-muslimu yashkurul hayawanat. Muslimin ted penne saben na muslimin magsarang sukul atau akan pagsarang sukulan na inkemon na hinay tinggi. Tilkal makhlukat allati sakharaha Allah lil insan pain na pinapanjari kahinay pantin ienlay iene pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala magsuk atau akan ito en makhidma si kao. Demikian pa inni wa syukrul hayawanat si waktu kaya magsarang sukul yena si hinay pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala punan patay atina ne
Pag maghidma si kao atau akan puunan gay kewi ituen binsana magguyod sine pahagad ni atau akan magbadya yakunu pa inne bil atfi alaiha yene pa inne kahanunot no kasi no sime hinay pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala dak tabet at painte lu si tangan no atau akan tabet at painte si tagmilik no pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kao. Demikian pa inne wa riayatiha dok pagayurano si iye ge paunitan no. Demikian wa adamu tahammuliha ma la tastati'u min al-amal. Dok ge pa inne pabohan no yene ge takayanin atau akan ge pabohan no ge paduan no yene parakala atau akan ine pinabo si hayawan atiyen atau akan si hinayatiyen hatinen sobrang ban kayanin. Bangin ko may kaberin sa upama makakaya 2 karot daw pabuhanon 10 karot sabab iyan pagsarang sukulan no pagsarang sukul no si yun iyo makhidma si kao para hadje pamban kao basag pamban kao demikian painte pagsukulan no si Allah subhanahu wa ta'ala ko inidaran we natasabot asalin ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala in suweru kita ngape suweru ito yung tiktad tetuhunte bang kain gihapinan pakadawhat pakatauting kalabdihan kahaddihan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala in sikao suweru ito yung painte kaya natasabot niyan gay pay pabuhan no sobra painte ang bantakayanin na demikian si waktu kyo penne kaulamaanin ngusal sinne hinay piwen daatid penne usalon sa diamban pamapanjarihan si iya. Kwene me hinay pente manok niya ang lingkat niya time bang may manukin ano hinang kinakan si kaw atau akan ari-ari bang may manok teksasin tambatan may magbubulangin subay gay usal no in manok niya ang pagpasipug sa pente dumain niyan pamapanjarihan Allah subhanahu wa ta'ala si iya. Atau akan painne kaulamaanin kwene me painne pagpatandok sin sapi atau akan pagpatandok sin kabe wakyo lay mayam atau akan magtuk kesebon painne si waktu yan tahinang no puunan pakedoan no yene pagdusihan sa hati-hati sabab in amanat neke atau akan maksud pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala tikawin me inaip lu neke kabe usapi manukyen dumain pinagpatandok, dumain pinagpasipug supaya maghidma si kao. Di waktu kaya winurunan ni Allah subhanahu wa ta'ala hinay pente nabangan kao ng guyod sinlahin mo ando, ibu-ibu ando, da pente usalon, yan ito yung sabdi amban maksud pinapanjari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakit igay maglibutan, Pariwayat wa Imam Bukhari si kitab ni Sahihul Bukhari amban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dambo ellaw tinilaw kainne wa Suraka ibn Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qailan inna lana fil bahaimi la ajran ya Rasulullah okay kainne nabi kami junjungan kami kalasan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina pa inne si waktu kami hatinin ngayura atau akan maase si maihinay pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala si kami. Penne kaulamain bahima penne yakta siru penne ala pe kwe me 4 betis me namban penne unta kabe one ke pege kawin kinia se me pukahat sapi atau akan penne kambing sa alena ni tuen bahima. Bahima tulang amen me atinin 4 betis. Atinin 4 betis tu 4 betis hinalal itu may kalinan natinilaw atinin lambua sahabat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ko pain ngayura sinunta ko pakan kumahap painom kumahap gay pabuhan ko sobrang bantakayanin atau akan sapi kun niki atau akan kabew kun atau akan kambing kun gay pailewan ko sa biyo binurungan ko Allah subhanahu wa ta'ala baniyala bang si bangsa Arab pagiddoan gatas ina pain niya ke pahala ko teddo ko yan. Dahil nasambong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat ko Imam Bukhari pa inne fa'ajabahun Nabiyo biqawlihi sinambungan pa inne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukab tangan ne na'am awe pa inne fi kulli zati kabidin ratbatin ajrun
si Kemon painne barnya, si Kemon painne taga-atay usa lu edlom binasa-basa painne rakbon, hatine base-base wela atawatan usa dumain hatine nuwas, mangibarat ne ituen sinanemin elum ko imian si Kemon painne magbobo yen pangatean, hatinen ka elum, kinaya ituen si ka elum, Kemon magbobo barnyawa, atawakan Kemon magkalagian painne si kinatan atawakan si riayat si manusia, niya paino Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam painne yeni ajrun hatinin pahala pakedwan no pahala paral bang itu yang pikir te hatinin ge bisarate pangan natin bang kita magpatandok tabe watawatan magpasepug manok yene pakaurungan sikaw kasanyangan sumala gaati tahakite yene pakaurung sikite yene azab atawatan la'natan man Allah subhanahu wa ta'ala. Painne kalamanin si waktu kaya painne magbaya magsarang suko tukbalin pagsarang sukulan hinasiyan si waktu kaya magsarang sukul niyan pasababan sa pagsukul Allah subhanahu wa ta'ala sikaw paturun niyan pagsukul niyan demikian paturun Allah subhanahu wa ta'ala sikaw in rahmat niyan puingge iyan tarika atau akan labayan pagsarang sukul si hinasiyan bang labayan pente magsukul ka mag-thank you atau akan magtarima kasi bang may araanuhin atau akan mag-mercy sambatan bahasa Paransahin atau akan magsyukran bang si bahasa Arabin di tahati pente may kahinay-hinay paniyaan atau akan bang kyo magpain siya de kyo pito minong kahawa di tahati may kabewumiyaan may safinian sa kuingge pente labayan pagkatunay mo pagsarang sukulun si may hinay. Painne kaulamanin painne duwe painne yene labayan pakatunay mo yene pagsarang sukul si hinay bineta di Allah subhanahu wa ta'ala lu painne di alam kinkiman no yun. Muna painne riayatul hayawan yene pag-ayurano pag-ayuput mo yene painte sin hinay piyuen. Wena tasabut lebang niya kabeo mo pakan mo pahap-hap atau kanunta no sapi no painong no pahap-hap atau akan manukin pakan no pahap-hap supaya kaya paurungan na paidda bineta di Allah subhanahu wa ta'ala lo siya demikian pain suwaited kaya yuhafizul insano atinan suwaited alagaan kaya atau akan ituentenggian sin manusia ala ifamihi wa ifamiha wa sikayatiha ine painne pakan no mahap-hap demikian painne painom no mahap-hap pan kaelewan pindahan no palugub no idambua ni painne yene may pagsarang sukun no si hinay pente bineta di Allah subhanahu wa ta'ala dia lemting kiman no atau kan dia pente tangan no demikian painne ada kaswati alaiha wa ada ihmaliha dok painne jay sa patwas ning pangatian nun atau akan hatinin pahunitan no pabinsanaan no hinay bineta di Allah subhanahu wa ta'ala siyan si kemon ginisan pagbinsana si hinay bang may pinaduaan pente magtablunin bang ginatakaya ay kawewin ilaberan kawewin sobra-sobra sampay ni nandok niya tayo makahati ni minasa sindapunin. Si waktu kaya painne ko niyan wada mo imaliha dok mandambuan ni painne pag-ayura siya gay pahil-pahil nulo na kasi takakan niya atau akan painne sita inom niya atau akan si kemon hadat sinta reumiyaan ni kaya atau akan binisan hinait bang may silat arabin painte ko may pagbuhanin ko may unta ituen. Naine painte boy sa pain ituen gay kita magbisara atinin Pilipito ngeddo kita yene dalil ti amman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat wa Imam Bukhari dok Imam Muslim painne hatinin dambuan man ne ituen kalingkat sin Islam pamano na si kao si waktu kyo painne baya nukbasin pagsarang sa kuno sinayip na UN bang may barat me mag-ipat niyanin bang idemon kay niyan yung hospital binop itoen itoen doktor sin mehinait ina pa yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam painne qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam riwayatin Bukhari dak Muslim uzibat imratun fi hiratin habasatha hatta matat hatinin pinaturunan atawakan inazab indang buhay yene gendemian sabab painne wayo inazab sa hadji azab Allah subhanahu wa ta'ala amban me dende dumahelu kay Banu Israel
Sabab painin niya, pain niya dusenen iningketan we ni meyongin siluma, pinayampaya matyaga, pinakan, atau akan hilang saja magtuloy iten decoration sudah gay pinakan atau akan bininasa. Sumagawa to ko niya hubisat we ineleta ni atau akan iningketan ni atau akan pinamberan gay pinaguang bandiang lemuma sampai pain ni matay yenain meyong niyaan. Fadakhalat fiha an-nar. Para sababan pain ni pakaasek ni sin hatinin naka Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pain ni in matay lahi amatha wasakatha izhiya habasatha. Ito lapag sin Bukhari dok Muslim hot kapente ginisan sin hadisin. Ga pain ni misan we ni pinakan at damityan ga misan pain ni we ni pinainom sabab pain ni iye ni ineletan lahi di alam lumak niyan. Wala hiya tarakatha sa dokda misan we ni pain ni ilepan da pinalagbo ang bandalam luwag niya atau kan ang baningket niyan ga we ni ilepan ta kulumin khashashil ard hatinen ga we ni ilepan bo isab makapiham yung niyan yene rijiki ni ang banke man ni painte hinaip yene pinagkakan we yung niyan atau kan inainan ni painte makajari kinakan we yung iyan painte kalabian sinne hinaip dinap yatinin inayuran wa Islam sikite ati tuen dalil sa hadji yene in agama Islamin dahil ang banke man agama di alam dunya ituen atau akan sara padduman di alam dunya ituen yene paniya pa inne ene hukukul hayawan ene pa inne kapatut sin hinaip mustakalete bilas-las niyan sa matananul ni lately yun ibang niya ni zilzal ni ke atine ni tuen problema di alam lahat bono ni ke atawakan ni tuen linod ni ke atawakan ulan itong nabang ipiya di alam dunya tuen kinogto suka payamanon in hatinen program sin United Nations bang niya alay manok-manok atinin kalenneban atawakan ilegga kaleggaban atawakan tawa away mepet magbawa petrol niyan buho ili pinagdalwanin pinabuhan helikopter basa sumagawa mas payatinen ito yung pinahilpahil debes magdaraawa basa sami pa siya ito yun malasa si Kemon hinaip pen na dalil ne no sin manusia yung pinasagaran sami pa mati kaugto bo kita inatak-atak binisabisarahan ga niya kapatot sin manusia yung si Islam para tiya tu dalil sa hadji dia pinalabay sinabot atau kanilagtikan dala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene may kapatot ituin hatinen in kemen bisarareyen sambatan may abahi-abahin embargo kemen bisarareyen daawa sabab niya indalil ke tiya sa hadji yene kapatot pente sinhinaypin si antara kita manusia atau kan si kita muslim. Ikadua pen melabayan si waktu ke ubaya nukbar sin pagsarang sukulan si may inapiyon labayan pen na ikarwehin yan na mag-iktidak keo bisyakirin. Atinen ngeddo kel sintuan ang banmesiyep magsusukur pen te si Kemon yan na ituin parakala at yoriki sampai pen te hinayip binetta dua Allah subhanahu wa ta'ala diawan tangan dia tawakan jalan kengkimande masing-masing na pen manusiain magsifat nin mu'minin sifat sin syakir sabab tinatbik kabayan Islamin kita na ito sa idea sambatan may bahasa Anggalisin sa hap-hap sa lingkat-lingkat yun magsahaya subay ineddo yun padduman atau akan sintuan si Kemon umat jalan dunia ito sabab dumayin sadya kita mag-addat si pagkahit manusia dumayin sadya nukbar kita pagsarang sukul si pagkahit manusia sampai dumain binasa-basa bang may inusal-usal at kalin para kala genetep hatinan pagsarang sukuran masing-masing na painin pagparyawaten at masing-masing na painin pagtaaten masing-masing na painin kahatuten pinukbaro jahap Kemon pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala sampai hinay pente gan akal-akal na binatyaw muslim ngayuran siya binatyaw nukbar sin pagsarang sukuran hatinan labi aula suwaited kahatulan no yenag kapung tinaihan no in muslimin pagkahino in manusia in subay hapadat pagadat no bangke dinato Islamin nahato atau akan malingkat si adat no sampai si maininait labi aula suway kyo malingkat si adat no atau akan mag-adat sa tahap adat si pagkahino manusia si pagkahino mu'min
luna ke pagkahinong mu'min atau akan mu'min lalla parenda suway paniya ke pente yene pangadatan sin islamin bo bentel in kaumanten bo bentel in ubas in kendumanten bo bentel in kemon parakala atinin tu si ati elaw titen. Pero Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qal laita Umar lam talid Umar. Atinin nito kalabyan pente bangkyo baya magiktida atau akan nyeddo sintuan si pagsukol si may atinin sin minaypituan atau akan nangdong yene ituen kapato atau akan nangdong sin masuliya payaman te dambua sa hadji king khalifa. Sampai niya pe tabasan niya pe miamban umat yene ituen surrender sampai niya pe yan atinen rumors atau akan chismis we niya ko nung Umar ibn Khattab sa pende inalenan we da si lahat western atau akan si lahat Europe inalenan we da pende ilahul adal atau akan God of justice niya sampai nung bayo sudah atinen sekretan chismis sa rumors da katawan ko mga tabasa ko si magasin menjadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan buaya sahabat dan buaya sa bahani-bahani dok sa tuwas-tuwas ini pangatean si zaman jahiliyah sampai anak ne bende ko niyan hawat wasin pangatean ng taat kalwe ne basi dambu riwayat ba sa pinugol sa bende ga siga kay mag-Islam si waktu ne ko niyan tane min ka Islamin nok kalundang tane ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok ka inom na amban pangadatan sin Islam kaya mante ko isang pangadatan nen si anta si waktu yung magking sa hadyo-hadyo na khalifa ini ka-jog-jog pente bang misare jog-jog sampai setanin pawas kaya paturo siya manusia ini pente laita Umar bangsa dyan pen nega ne ku inanak pen wa ina si Umar hati nang ina kung kuyan bisaranen Lau anna baghlatan bil arati ta'assarat lahasabanillahu alaiha. Bangsa Japan na domain pe manusia so bagla. Hati nin bagla to let sindom ki doktura, bang amma nin dong tina nin pura en pagwa in bagla. Bang pain ne hati hinay ko dagbas kura niya na let ye dong ki dok let ye kura tinen akramakumullah. Bangsa Japan ne ko dagbes kura niya natin ni umorok si long-long atau akan sumika si batu hebba boga pen ne ko atinan dinen hinatolin lalan palabean ne niyaan lahasabanillahu alaiha yene pen ne pangahisaban ako Allah subhanahu wa ta'ala in hadji hisab yen pen pe yene Umar ibn Khattab bang kuinge yene pamahadjene yene me itu en pamahadjene si may hinay pituin pagsarong sukul ne. 5 lam tumahi dalah tariku ya Umar kalupain na tilaw ko Allah subhanahu wa ta'ala in okay Umar we na hatinin hinatul in laran palabean sin hinay niyan bo in kalupain te ngantan marinta jalem lahatan iyo. Iyan painte yan ay kadue labean bang kiwaya atinin mukbar sin pagsarang sukul atau akan nunay sin pagsarang sukul atinin na pinay. Si waktu tahinang no indua labayan niyaan, in kemon yun niya tayo kemon ibadat bineta do Allah subhanahu wa ta'ala si dunya peke. Si dunya peke inurungan na kaya Allah subhanahu wa ta'ala inestimal, tapusok mo tawakan buat tapusok mo ang baninangyan si dunya peke. Naban kita gepe kita pilih apa akhirat pegetia kita walillahi alhamdu jalan kahapan gape tekken kamatin si dambua parambua mantite ini sa painte yene buat tapusukan si waktu kau ngahinang atau akan nunay pagsarang sukul no atau akan ngayura atau akan nusal yene hinapian atinan si pemetaran atau akan pemapanjarian maksud pemapanjarian Allah subhanahu wa ta'ala si tao okay manusia. Pain may kalaman si waktu kaya pain ni mukbar pagsarang sukul no pain na sinaip ka eddo kaya pain ni yene duwe pain ni buwa sa hadya pain ni si dunya no pete eddo no na damikian pain ni si pag-akhirat na ina pain ni dambuhain yene pain ni as-sawabu min Allah at inin tumbas pahala pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala si kao. Ngayon pagdalitan, pen yusibu Allah ala syukri al-hayawanati ajran aziman wa sawaban kabiran. Tumbasan ke pen urungan ke Allah subhanahu wa ta'ala in si waktu riayat mo atawakan untong na iminay
pinapanjaro ya Allah subhanahu wa ta'ala ko ikawin lo si dunya yun. Urungan na kiupain ni pahala sa hadya-hadya doktong baspen na sa lingkat-lingkat. Na inapagdalitan to si atinin buwa dan buwa tapuso te manpe may kakahinang niyan bang tahinang te. Ini dalil hadis to riwayat wa Imam Muslim si sahih ne. Painne kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magnisara painne magsabday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaghrisu rajulun muslimun gharsan wala zar'an. Ga painne niya amban ne muslim si waktu ne nanem ginisan painne tinanem. In ghars to nanem ke winaine ne tinanem ke metebbu. Atau akan painne yazra zar'an kemon ginisan sin tinanem binetta doe no kinubul dan bulak bo murung sin buak ne. فيأكل منه سبع أو طير أو شيء إلا كان له فيه أجر. Si waktu keonanem yene buat kayu, buat takatan yewe ginisan na sinhinait, lo na ke manok-manok atau akan ituen yene maglalingan, magtakakan pente buat kayu palingan atau akan palayang, lo na ke palele, palayang ginisan sin kemon hinait magbo yene inate, atau akan magbo sin kelo. Si waktu painen mangan si tinanim no yuen. Ga painen niya asal gay lepas Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin. Urungan ne kau painen pahala. Yene pasalan pasababan no makakakan manuk-manuk niya an amban tinanim no. Yan pente yene puso atau akan buat ta puso no bang kiawatinin tahinang no. Ini sawab min Allah azza wa jal. Ini painen tutungbasan pahala amban Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pena ikadue, bang kita magpangadyan sin biology, bang kita pain ngahato sin hinayat buhato padakad mo, sampai pain niya ilham, kaya pinaturunan, pinalunok pangatian sin hinayat niyan, sinaina ginisan ne, kaya pain niya palulot piyo si tao. Kaya pain niya hubbul hayawani wa mawaddatihi, sampai hinayat niyan malasa si kau pinatulunok pangatian ni Allah subhanahu wa ta'ala sampai pente tu ke si dunya magsahid niya malasa na si kau iyan na pente hinayat niyan. Mayan kaya may kabiaksahan te bang kaya ngipat sin meong pakan no kaya man pagpano man kaya takite na yun na pawas si kau padalig-dalig bang pente meongin. At awakan ban kaya lulot gaya kaya minasa sin kemon hinayat sampai tem niya kaya tananan mo kadlulot si kawin anong niyan. Yan na inhinayat niyan. Nahina penne, ulamaanin penne, ulama sin biology, al-hayawan penne makhlukun yuhissu wa yash'u. In penne kemon hinaypin makananan dusab sirok niya dusab penne feelings niya. Iyat ipen. Yukbiru ala man yar'ahu dok painna patapit palulut manama si keman painna yenang ipat si iyon. Kad yudafi ano niya painna taem bangda po hatinan kaya may hinay pinintol nung yan binina sa waya kaya may atubay tabiya ibu-ibu tabiya may aswasal ipatan niyaan iyan le pente dumain tabiyan kita magdas. At awakan niyan painna may itlan hinayat si waktu ay urano pahap mo niya pwede mag-depend kasi kao si waktu niya nga mudarat kao. Demikian pente wala jani bil akhar fa innahu yanfuru mimman yusi'u ilayhi dok illa penne sa taman illa dok astel penne sa tamanan astel si kemon penne yeneng minasa iya atawakan nabinsanaan iya penne hatinan itiyan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad yuzihi intikaman minhu bang si pangalti biology niya tayong painne yene males sampai yene hayawan niyan hinat niyan males painte magdepend si baran-barande. Nito yung diyan pente demikian we penne mag-revenge sa tinin males kay men revenge demikian penne intikam. Ngayon may wasiat sin kaulamanin pege inawabos we te katello bahagyanin. Pag sarang sukol siya Allah subhanahu wa ta'ala tasabot we te atinin part 2 the part 3 part 3 in part 4 yung pagsukol si pagkahino manusia in part 5 in ikwetuto pagsukol si ipeng hinayat yun ay pain ngay sa opposite sin pagsukulin ay binasa de Arab juhud.
Atinan si waktu kayo miyan, kaurangan na Allah subhanahu wa ta'ala ni amat. Tapos gay pagsukulan mo, atinan magjahid kayo, mag-ingkar kayo. Gawe na pinagsukulan at tawakan aksin syukurin minang, no? At tawakan kaurangan kayo manusia kayo miyan, tatabangan gay, misan magpain kayo, magsukurin gay, na tasabot. Niya tayong tabangan mo kayo miyan, kaya letan jeep ng baso pagay pajero, tabangan mo ng alumpid, o siyan ala, inamante kayo, dapat niya lunturan si late ne, kalau magkat late ne, halga pepe ng bantaw niya, memang manusia, kuy subhanallah, tabangan mo pa nga mape. At tawakan niya yun kayo miyan, katabangan na may good lahing, niya, gemisan sa kayo kayo miyan ilenge, gemisan magsukol, suka niya time, pwede nga mape. Mahina kayo miyan, pangagdatan ko imian lay si waktu pente tahinang. At awakan ko na dinisaran ni pahapat na sihat, terus bang tawa, at inin ginawenan nga takyo, at adakaran niya tan binonok tekyo. Imbes na magsuko pente, dambua kong tinainan ngurungan pente, dambua kong tinayo kung ngurungan ako, pesed, nga mape ko, gayan kajari pente. Naman niya tan, pigi maghape ni sab, pagi pente maghapon ni sabgado sa pinahilpahil penne we Allah atau kan we islamin in para kalato. Nasuwakto hindi magsuko atau akan si ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala atau akan kwe na tasabot na yan magsuko si manusia atau akan bang may kwe tasabot na yan minasa sin kabeo na magpatandok bopi magtuok atau akan magpaset pag sinmanok atau akan gika kitemeyang bininasa ilubakan do kisko ba kaya mante ko sa penne inawakib nin. Penne kalaman penne الجحود penne تعرفن من definition من جحود النعمة والكفر بها يضاد شكرها والإحسان بها والجاحدون لنعمة الله إن كأن makahilang siya lay sa hadya penne amban ni manusia atinen nin pagsaran sukulitin ang kaniwa kalilum min ibadi asyakur ang kanedwasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, penne Tuhan ko ya Allah, paniyaon ko penne amban ne ibad ipun no penne kulangin. Pen sahabatin we Rasulullah, baik ka penne punin Allah Taala. Kaya penne wa qalilun min ibadi syakur atinin paniyaon ko likusun ko amban ne penne. Siya ipun no nukbar atau kan no ne pagsaran syukur sa Allah Subhanahu wa taala. Mencari itu kita mabuk tebak kita gelepas. Ini paman Allah subhanahu wa ta'ala hintagahit kaligat manusia amban pagsarang sukol na pa insya Allah subhanahu wa ta'ala atau akan pagsarang sukol na si manusia pagkahine na ini hatinin paman Allah subhanahu wa ta'ala hin asal tinakid pede ni wakalilun niya ibadi syakur sa bennal ted pain ni asal kulang amban na ipun ko yene nunay sin pagsarang sukulin. Nasi waktu kaya gawin nunay na ini sa painte awakib atau akan buwa yun itapuso nun si waktu kaya gawin magsukul miyaan. Dan buwa ni ituen ukubane atau akan punishment na si waktu kaya tahinang manusian pagsarang sukulin inipin niya dukulu jahannam waliyadu billah. Paasat kaya Allah subhanahu wa ta'ala yun na panilang jahannam. Matinod may ama kayo ng kuyenlay paasat kaya Allah subhanahu wa ta'ala jahannam. Dahil na dalil men may farman Allah subhanahu wa ta'ala tasabot we na si surat Ibrahim si ayat 20 dakwalo demikian si ayat 20 daksiya. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran. Da pain ne ke patapayam no atawakan takira-kirano me siya ipun. Atawakan manusia pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala ini baddalu ginantian we de pain ne ni'matallahi subhanahu wa ta'ala atau akan tinumbasan we de nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dok pa inyo pagkufur si nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tinin gana di pag duwen pagsarang syukur kukurin mo opposite penta sin syukur. Kufran hatinin kufrun niyam. Pagkufur eda gawe eda pinagsarang syukuran in nikmat pangurong Allah subhanahu wa ta'ala sisiyahin wa ahallu qawmahum daral bawat. Dok painne pasababan me amban yenle tahinang atau akan tabilang tabet tadwe de me komanden iye ne painne magsasaut sinbala Allah subhanahu wa ta'ala. Jahannam narka painne api jahannam yaslawnaha enean painne bangibarat kadang sarabo kugay pagsayan ne pamuangan siya hindi bang may si basa sumisip kin na binuangan atau akan kin na pinirito si rat tipo ko.
Ene pangamuangan kaya na tawakan pamirito kaya inshallah akhirat, yan na pa inin jahannam yan. Jahannam ay aslaw na inin pamaisip paglumaan nun la inshallah kiamat waliyadu billah. Wabi sal karadok ene pa inin sa lemmi sa lahat-lahat, yan na pa inin karar, ene pa inin ituin paglumaan atau akan paglahatan we dambuak manusia bangwe nagitahinang atau akan pasiko. Ikadua ini hukum si waktu ayon di magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala ini penya azabun al-khawf, ini penya azab lay, ini penya al-khawf wal-ju', ini patekan kaya Allah subhanahu wa ta'ala ini kapale ang bankiman para kala. Gaya kita kala halingas atau akan gulay sa ini kajog-jog. Atau akan gaman kaya kakala in bisnis ng gakauntong atau akan kailetan in tablong muni na kajog-jog kaya na kaya painte ituin ken na bakas tinamiyan magsusa si business no sa wagga niya na inyakinin pahala Allah subhanahu wa ta'ala dokpen maan na yung pangatian ng kapala ang bangkiman para kala labi-labi na yung kapala si pagdunya. Nainay sa pente dalil buwa kita gaya magbisaraan Pilipito pen may kaulamahin pen na si waktu pen na may umat dumahiluin da magsuro ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ina pen niya pinaturunan sa tinanan, inulanan na pinaturon kaya ulan in khawf, katalawin, damikian pennen, kahit kasing problema na manusia iyon. Iyan na pain na pasabot si surat An-Nahl si ayat 162 pain na wadaraballahu masalan. Urunan kaya Allah subhanahu wa ta'ala masal. At inon kaya may example, atau akan upamahan. Karyatan kanat aminatan matmainna. Dan buat pain na kisam ban na umat dumahelo yan na karya kauman pain na kadano kalingkat kahinek kahanunot pain na sin kauman din. Demikian paniya in dua di dalam kauman niyaan si umat na dumahelo yan na dua pain na sifat simat pain na al-amaan hati ng kapispol ka itun sanyang gana problema gana pedikok. Demikian pain ni mutmainna dan ini itminan to ini raha kalbia ini kasanyang dalam pangatian. Dana pedi-pedi ko lingkat sinanoy. Ya tiya rizqa ragadan. Teka pain ni rizkiin ginisan pain ni dabayan. Kue ulan patek kasi may kawan niya ni rizkiin. Bang singalabo atinin bigi pain na sin kayo no magtuya to kan mua ini sa kahit kabuwa. Bang sa ito yung pirap kabayaan na ito kan katuitoy kan de kadantup-lantupan yung binasa-basa kinang. Kaya man yung rizki binosyo Allah subhanahu wa ta'ala sini umat dumhelum yan tasabot na si kisay ito yan. Dahil pain ni ragadan min kulli makan amban ke man pain natin ang patujuan piyo kay patudyo si sekwe sa pain na magnet niya mata Allah subhanahu wa ta'ala dap ginisan sin rizkiin. Nahinang din tinagkaan na sa kuyan na niyamat Allah subhanahu wa ta'ala takafara. Magkufur sa gaya na pagsurang sukulan ng niyamat Allah subhanahu wa ta'ala fakafarat biyan umillah. Magkufur sa siyatin ng niyamat Allah subhanahu wa ta'ala inapain na fa'azakahu Allah libas al-ju'i wal khawfi lima kanu yasna'un. Pinananaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinabadjuhan sa yanapin na libas al-ju. Inalamban siya niyamat niyanin buwa kayin, bakas mama mua binasabasa magsetak na inano na yung kapangipangan na nahawahay kasimbanan. Inalaw Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang niyamat niyan sampai kayuhin ganak nama. Sampai kayuhin bangwa sa pait-pait getakakan sa lesem-lesem, atau akan gaya misan numping puro na. Demikian pada waktu sa kamiyan, pinatekaan na sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginisan pa niya sintatalaw. Luay na kay paasag si komando niyan, magtatangkewin at akan naglalantasin, at akan paasag na ginisan sinunay, pinpil, at magtawtuan na kamiyan, nangan siya, bang may amin, mga itkevin. Naway pain na yan, tek kasi siya niya kablay sa wagpain ni bimaka niya snaon sa wagpain ni ang banda kahinang do. Dawe de pagsarang sukulan ni ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan tayo na yatin. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raqadan min kulli makan. Fakafarat bi'an'amillah fazaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasma'un. Ano penny katelo demikian hukumat pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si keman magsarang sukul si ni'mat ni
Lune ken ni'mat alta tawakan pangatawa tawakan ina jinisan sin ni'mat pamurung Allah Subhanahu wa taala pamaranan tawakan pagdunya te pagakhirat te. Ina pa inni sukhtullahi ta'ala. Ina pa inni la'nat astel. Allah Subhanahu wa taala sini kaumaniyuin. Naina agab astel dan ina Allah Subhanahu wa taala in astel sika upatikahan ni kiwin adab tu pa si dunya. Kaya bakas takisa sa riwayat pa yun sa Imam Bukhari, damikian Imam Muslim yan pa yun yung talo manusia. In kisa ito yung bakas way kami at ito tapos do, in keman tek kami at tinastingan ng Allah Subhanahu wa ta'ala shortcut ng si Jaman na dumahan luyan na dambuwa pa yun na presek, dambuwain pa tagasaki si Kokne, larot-larot in bukok nin, dambuwain pa yun na yan na ito yung magkakwit nin. Last men pene pinangurong Allah Subhanahu wa ta'ala si pente maling gana laklapan quit ng ginisan na labo-labo ninurungan niya unta in pente bulukot na magkat-kat nan si kok na ninurungan niya sapi tapos second pente ninurungan tambing paglubag man siya magdaya ko imiya ang pente tamanan kisahin bang siriyat sin Bukhari si kalasan nen inurungan siya tawakan tinestingan siya Allah Subhanahu wa ta'ala Minadagbes pente in malaikat pinagosi siya niyan kweda sa pantun ibarati jaman de dumhello miskin mapuro si siya dambuwa doon na punta si pente la si Manoy magkatanon si Quitin tagasaki si Quitin dahil bisaranen dog in pen na unta pagdaya Quitin silasin ako pen na magluugin dapen na niya pagkialam sin keman manusia sampai depende tinindakan bang ibaratan pinatalam ban dalam kabunan ne pinatalam ban dalam kasal na astana ne indambuwa pente malaikat miskingan yan na yun pente magbalik atawakan lanyat sa jenya mata Allah Subhanahu wa ta'ala demikian pente si sapilan sumagawa in pente kaurangan kambing pesat niyan pagsukuran na ina sabut nen atin ang kisahin tamanan kaya penne ngedda do ke dambuwa kambing pamulong Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat na sa kuyuin. Misan pe penne daw no nangkot ke penne kabayaan nun. Mo na ke kabayaan nun ngedda na ke kabayaan nun pagsukur ko penne sa Allah Subhanahu wa ta'ala bakas ko penne pesek pinabalik ke Allah Subhanahu wa ta'ala siya ko pa mayampun. Bakas ko penne miskin inurungan ko Allah Subhanahu wa ta'ala pagdaya inangkat penne ban ka miskin ko hangkan penne pagsukur ko sa Allah Subhanahu wa ta'ala ngedda kaya ngangkot kaya keman kabayan na ina samman si tugo-tugo hadisin pa inne lakad radiyallahu anka magrida pa inne ni Allah Subhanahu wa ta'ala in sikao pinagridaan ke pinaturon na rida ng sikao kaya dambuwa ipon magsarang sukul mukbal pagsarang sukulan si Allah Subhanahu wa ta'ala wasakhita atinin kinaastelan ilaknat wa Allah Subhanahu wa ta'ala inapen na si sawet na duwangan niya. Demikian penne ukuba ikatelo penne al-kufru billah atinin magkufur kasi Allah Subhanahu wa ta'ala inapen na kufru sin ni'mat. Bangke penne magkufur atinin mag-ingkar penne in alta ko ito gani apakalam Allah ta'ala inamban log-log ko na esebon maggumwa kiyamban yan ang likusan sin agama. Penne kalaman penne man yajhadu ni'mat Allah wala yudyan ni'mat ilayhi subhanahu faqad kafara billah wa ba'a bighadabi. Bangke pain na magpain pabalik na ni'matin pain na ni'mat ito ng ban ako dumay ng ban Allah ta'ala ini ang pain ni kufur yung kakahinang lay kufur makagwa sinambwa nganginang nilay ang ban pain ni likusan sin agama. Ini pagdalitan riwayat sin Bukhari dok Muslim. Ini pen nanin falam kue na dambuwa eller ngandua tawakan mag-istikharan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambahang ini sambayang pente makuulan. Na ini pen paglubag na tek kay inulanin si sangiming kue miyan na bus ngandua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakus ni nambayang sugo. Ini pen ay tadruna mada qala rabbukum ina pain ne katahan di kebang ina pain ne bisara Allah Subhanahu wa ta'ala magpupanjari si kami. Ina pain ne kasabatan nun qalu Allah wa rasuluhu alam. E pain ne makaingat makatawin pain ne tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala dak pain ne nabi ne kadaktaw pain ne Rasulullah ina kanca Allah Subhanahu wa ta'ala. Ina pain ne faamma man qal sina pain ne yena makasabot makabisara di lamian
Nutirna bifadlillahi wa rahmatihi, pinaturuan kita bipenne ulan sabab ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala dok rahmat na si kita bi. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Sabinna ted penne inne makalagtik bisarayan le penne mag-iman sampurna pag-iman penne si ako dok magpupuli penne si kemon yene magpayam-payam atau kan munajimin atau kan magbilid si ina-ina pente may horoscope niya bang may si Jamante ko ito. Wa amma man kala mutirna binawin. Sinasine pa inne magpain di raw niyan hangkan kita ibinawanan sabab pagwa imbiton niyan atau kan sabab imbiton niyan si Bena kapag may katina na adyatain na ina pa inne atau kan ina-ina na ginisan pente pasabdina man Allah subhanahu wa ta'ala pabalik na yung niyamat sinulan niyan patnong makhluk na fazalika kafirun bi sa bennal pente painne yeme makahinang yele makalagtik yelay yene painne mi magkufur painne si ako hatinan si Allah subhanahu wa ta'ala wa mu'minun bil kawakib dok magkahagad siya mag-iman siya penne yene magsihir magmunagdi na yan pente ukubayan banggit yung magsarang sukol si Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari tengko wings ba kitlen ngahati bang kuingge katawan kung magsukol kagandok dae. Natilawan sadya yan na sampu penne in pamila bo katawan no bang kikyo amban ipon magsarang sukol no na pagsarang sukol si Allah subhanahu wa ta'ala ilawan in pamaranan nun dok ako dok kita di yan na sampu panilaw ituin. Muna-muna, subay ito, betad mo tanin ng tilaw ikadambuha, S7 bang ina nikmat Allah subhanahu wa ta'ala si kawin. Kaya no, wings, ina nikmat Allah subhanahu wa ta'ala si kawin. Na, ngan sa rin pamaranan kun, nga pekwan sini ka napedikok po, bus magbang zo din tek karo sabing kinakan ko na walillahi alhamd, ga ko magpiha, kamikian tek ka di sagsiyo sampo daktingay ni elong di sa internet kung punan makasalam ko si kapong tinayan ko, yan pencan sa dambo parambua. Demikian penne kadua tileno kaifa yakunu syukrul qalbi lillah tileno atau akan jagaan ng pangatian numyan si waktu kaya umangan atau akan si waktu kaya meta idrak mutabot mo dok pikiran mo atau akan mangibaratanin tatekad ng ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yung jagaan ng pangatian ng bang makasabot do kaya yan kalimat sin pagsukon na kaya atau akan kasabot kaangkat kabagmit pente ka connection piha kepada Allah subhanahu wa ta'ala pente ikadoy parkala. Demikian tilawin pamaranan ng bangkyo kaurungan keseg atau akan kemon penyen niamat sinanggaw ta no ipayamanong bang kita usal duwe no si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkyo penyen keseg atau akan basad penyen malong kyo sin basoka atau akan malong sin sinapang mo panimbak na sin pagkahino muslim nesebon inhinang niyan timbangan dok atinan timbangan sin Islam bang magtawa kaya tawagan da kay panglangan ng Sara. Bang pain na magdawa atin na magbalik yan dok tayo atin na antara na dok tayo subhanahu wa ta'ala dumin antara na dok antara si Wings at tawagan sinisina to. Iyan pentne ini agama no. Si waktu kaya pain na ikaampat para kala makakita manusia darah natin ng panganduanin pagsarang supunin pangangkat ng pasudod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Payamanon tilaon dok na namon yung pamaranan nun. Si waktu kaya patilaw manusia pain na si anong yan po ingge. Labang pain no kaat-kaat natin yung dinyawaan na 7 ga kaya atin yung talang kumamban para kalalay. Demikian jagaan no si waktu kaya atin yung kaurungan ng Allah subhanahu wa ta'ala riziki atin yung perkara ikalime payamanon in kawalpi inanon atau kan in atin yung pangadatan nun bangkuin yung pangutal na sinasa UN no. Atin yung bangkuin yung pagsarang sukul nun. Demikian pente si waktu kaya katinin tainang ng lime para kalamian bo kaya kakite ane kaya tawakan manusia da pente nunay sin pagsarang sukol tilawan sin pamaranan nun ene tilawano bang ini hatin ang panganasihat no tao ini ang pente lambo ang ban labayan pangataw no bang kaya magsukol dok dahil sabab yung sukulin to pente si kain namitin sukol sin ni'mat ene ni'mat pente sin katao bang kaya urungan Allah subhanahu wa ta'ala ini katao bota kiteno di alam kalaungan, di alam kasaan, misan magbasa, magbengko kanin pong tinainon, kaya manon. Bangkyaw piyo, patudyo siya, nawan niya, tinangkal na Allah subhanahu wa ta'ala, misan kaya katauhan ni,
Na insyaallah ta'ala kalau may pain kita talang kum amban may pente ipon magsarang tukulay. Demikian pente, tilaw no inanunon pamaranan nun doy sa penya hal ta'rifu sifatir rahman, sifatir rahman pente banginang ke maful bihi atinin mansub bil kasra lian na jama' muannas salim atinin in muannas tu jama' sin sifay hal ta'rifu sifati ibadir rahman kemon penya sifat sin manusia subay sab katian no bang pente gay mahapin mo niya lo sikaw pagsarang tukulan no dok pente awenan no men daw jujun sa paggaman may pagsarang sukul no demikian tilaw no risab dok payaman no bang kyo tagakado na kita gameong pada ginisan ni flu payaman no sabin pagipat no siyahin pang pente ga taapot tatalang kumamban sinabot lay na ini en pente kanuhanin dok sugay do sa pente hatino bangina ukubam niya ang tanem no dilang pangatian no dok pente alto sari o la syukrin manya takadam ilak bi khair ini besi waktu niya katawangan ka ngang guyod laing ni kita kanano ini pente pagdaidayan no hatinan tinokban pagsarang tukulin siya en keman may suwal sampo niyaan atinin dumay na ako makatawiyin dumay pente sinasina to dambo parambo kapong kinayan Sumaga muna balil insan wala na si basira at inin pamaranan no at awakan ka uted makatao sin jawab lay kabab ga ko at inin inurungan at awakan ga kita bi inurungan inke mondialin pangatayan da pangantatanin yete ka at inin makatawin dumain pente ako dumain sinesino dambo parambwa sumagawa ka ngan jagan sinbaran nun dok ka o isa pente yan ay tuan makatawok bang si waktu na kiyaw tinumbasan ng Allah subhanahu wa ta'ala hinang mahapin dok malaatin gay tapi to si ako dok hinang kumalatin dok tapi na nituan mahapin gay tapi si kao sugay paniya te yan ay pagpaiseb sinesebin si antara kita magpungkinay nagyan ko may ano bang ato na yan ang sinipete katatan Muhammad na tegtang po na yung bisarahin sa bituan bang nalaga magtawa na mapupupento si Kaam kamapan labi ng si Allah subhanahu wa ta'ala bang manisab kita bi ilang pumilikot si Allah subhanahu wa ta'ala amban pwede na pasabot lay kemon suk bang manisab kita bi paturunan Allah subhanahu wa ta'ala niya magsin pagsarang sukul dok pasek na kita bi karidaan ni dok kampunan ni si Allah dambuli walillahi alhamdu wal minna wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walhamdulillahi rabbil alamin